أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا حي ويا قيوم اللهم ارزقني علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعمرا طويلا صالحا وحياة طيبة ونية خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. سلام رحمت برکت دلوانیا خدا لسر و توان به انشاءالله. گلی هواله گیرن هجا گلی خواندوان برومت ام گهشتنه درسا داوی یاش پرتوکا امثلا بیروس. گلی هوالا صيغه تعجب دو حبن ما يكمين خوان كو صيغة ما أفعله بي ما أنصره بي يدو يمين جي أفعل به يعني أنصر به صيغة ويجالي هوالان چارده حبن أم بكشين دست بكي دا أنصر به أنصر بهما أنصر بهم أنصر بها أنصر بهما أنصر بهن أنصر بك أنصر بكما أنصر بكم أنصر بكي أنصر بكما أنصر بكن أنصر بني أنصر بنا. قالي هوالا أنصر به جي وكا ما أنصره فعل غير متصرفة يعني تصرفاتي تدا نايكرن بخوا خواتفنا دا قالبي يكي حتى صيغة داوي جي لي الضمير نويد قهرن به بهما بهم بها بهما بهن حتى داوي قالي هوالا و اف بایا لسر بهی گلی والا او با حرف زائده یا زیده او هاجی بله چندان مفعوله لید حکم فاعل دایه چون که هو انصره دا دو حکم فاعل دا بی لور داجی دو حکم فاعل دایه نمر معنا فاعلتی جراتی تداین اجا اگر وره پرسین که دو قرآن پیروز دا فعل تعجب درباس بویه آن نبیه بله هم تعجب اول در باس بویه ده سوره عبسه دا قتل الانسان ما اکفره یعنی چقاس عجیبه انکار انسانان کفرانی آوان چقاتشته که عجیب و غریب و حیرته و ده سوره مریم دا جیگلی اوالان ابصر به اسمع بهم و ابصر أسمع بهم وأبصر يعني أبصر به أبصر بهما أبصر بهم أسمع به أسمع بهما أسمع بهم مينا كوان حرد كونجيجي لهوالان دو قرآن بيروز دا هيا أنصر به جالي هوالان فعل تعجب ثاني مفرد مذكر غائب معناسي نعجب ياردم اتي بير غائب أنصر به و لفرقه لهوالان مطبعي شاش نويسان ديه و تنية فعل تعجب دويمينه مفرد مذكر غاب يعني جبنا شخص سيمين كو مركه كي نا آماده معناسي معناوي نا عجب ياردم اتي بير غابر چه عجب يكمين ده عجب بو ده دويمين ده چه عجب ده إلاوه کرنگه لهوالان مرکه کی نه آماده چه عجب آلیکاری گر انصر بهما فعل تعجب ثانی تسنیه مذکر غائب جبونا دو میرین که نه آمادنن معناسی نه عجب یاردم اتیلر ایکی غائب ارلر چه عجب دو میرین نه آماده آلیکاری گرن انصر بهم فعل تعجب ثانی جمع مذکر غائب کوما میرین نه آماده معناسی نه عجب یاردم اتیلر جمع غائب ارلر yani kuma merin amade çe acib alikari girin. Ansır beha fiili taaccüb sani müfredi muannesi gaibe. Şubuna jinkeki ne amade manası ne acib yardım etti bir gaibe avret. Yani jinkeki ne amade çe acib alikari gir. Hemyan da ha bixne faal geliye valam hiç bir nekin. وانصر بهم انصر بهما فعل تعجب ثاني تسنية مؤنث غائبة معناسي نعجب yardım ettiler iki gaibe avretler yani dö bire kan dö jine kan çe acib alikari girin
أنصر بهن فعل تعجب ثاني جمع مؤنث غائبة كما جنن آماده manası ne acib yardım ettiler cem'i gaybe avretler. Yani kuma jinin amade çe acib ali kari kirin. Ensar beke fiil tacib sani müfred müzekker muhatab. Manası ne acib yardım ettin sen bir hadir er. Yani demir ka amade ku peşberi min dayi muhatabi mini de çe acib ali kari kir. Yani ev ali kirin işte ne ta tehivi kirin. چه عجب تا آلی کاری کرد یعنی حیرت او گل هوالان شکی که مرو هیوینا که و جه کدر که و صدوره بکه مرو تمینتا حیری شاش شبونای مهروی سیغه بکارتینه انصر بکما فعل تعجب ثانی تسنیه مذکر مخاطب شبونا دو میرین که مخاطبن پیشبری معرف دانن شخص دویمینن manası ne acib yardım ettiniz sizler iki hadir erler. Yani ve her du merin amade çe acib alikari kir. Ensir bikum fiili tacib sani cem'i müzekkeri muhatab manası ne acib yardım ettiniz sizler cem'i hadir erler. Yani ve kuma merin amade çe acib alikari kir. Ansır beki fiili tacib sani müfred müennes muhatabe manası ne acib yardım ettin sen bir hadire avret. Yani çe acib te jinka amade muhatabe te alikari kir. Ansır bekuma fiili tacib sani tesniye müennes muhatabe manası ne acib yardım ettiniz sizler iki hadire avretler. Yani ve her du jinin amade muhatabe peşberi min da şahsi ku şahsi diyeminin lara şahsi yekemin mütekellime diyemin muhatabe an muhatabe farknake yesiyemişi gaiben gaibeye ve her du jinin amade muhatabe çe acib alikari kir ansır bekunne fiili tacib sani cem'i müennesi muhatabe kuma jinin muhatabe rati gutin manası ne acib yardım ettiniz sizler cem'i hadire avretler yani ve kuma jinin amade çe acib alikari kir. Yani jwane ta tehivi kirin çe acib vekir. Ansır bini fiili tacib sani nefsi mütekellim vahdehu manası ne acib yardım ettim ben. Yani çe acib min alikari kir. Demek nüskan da geliyor valan ansır biye. Yani binin nina vikayeti tüneye. Her du cid bin geliyor valan. Ansır bina fiili tacib sani nefsi mütekellim ma'al gayr manası ne acib yardım ettik biz. Yani çe acib me alikari kir. Yani alikariya me acib bu, garib bu. İşte ki ne ta tehivi kirin. Em hinek fiili dinci seri qiyas bin geliyor valan. Mesela او minaka kod Kur'an'a piruz da derbaz bi emun her dukan binin. Yek ma ekferahu yek ji esma bihi. ما أكفره ما أكفرهما ما أكفرهم ما أكفرها ما أكفرهما ما أكفرهن ما أكفرك ما أكفركما ما أكفركم ما أكفرك ما أكفركما ما أكفركن ما أكفرني ما أكفرنا أسمع به أسمع بهما أسمع بهم أسمع بها أسمع بهما أسمع بهن أسمع بك أسمع بكما أسمع بكم أسمع بك أسمع بكما أسمع بكن أسمع بني أسمع بنا مثلا ما أكرمه وين بكشين قالها ولا ما أكرمه ما أكرمهما ما أكرمهم ما أكرمها ما أكرمهما ما أكرمهن ما أكرمك ما أكرمكما ما أكرمكم ما أكرمك ما أكرمكما ما أكرمكن ما أكرمني ما أكرمنا ما أكرمه يعني عجيب أي ميركان آماده غائب قنجيكر ما أكرمني عجيب من قنجيكر Ekrim bihi en bekişini geliyor varan fiila tacibat diyemin. Ekrim bihi, ekrim bihima, ekrim bihim, ekrim biha, ekrim bihima, ekrim bihinne. Ekrim bike, ekrim bikuma, ekrim bikum, ekrim biki, ekrim bikuma, ekrim bikunne, ekrim bini, ekrim bina. Elhamdülillah geliyor varan biselameti, buhaşiti, em geçne daviya, pertuka emsileye.
هزار رحمت لگورا نویسکاری وی بباره لگورا وی بباره خدای دلوان گورا وی بگرینه باغک جباغ بهشت جنت جرحی نویسکاری وی را جرحی سیدای مرا جرحین کسی که حق وان حقوق وان لسر مهیه و لسر وان خواندوان که قدر و قیمت وی پرتوکی دزانن جبونا هنبون غیرت نشان دادن تفدگرن حرکت دکن به هیوی نابن به هیوی ناجین دناوا هیویه که مزن دا جیان خود درباز دکن جرحی توان را و جرحی کسی که خیرخازن دلخازن اویندارن و دوزا خوشیتی براتی و کوی حقوق دکن جرحی توان را الفاتحة. بسم الله عليهم ولا الضالين آمين. خدای تعالی قبول بکه انشاءالله.